Ngerti maksudnya beuna apa, Ping? Oh, panjenengan tak ngerti. Saneka guru. Retno Wulan dalam cita-citana kan tuan di anak guru. Boy, ya orang laki bini anak saya kata Ping. Panjenengan kan kabilang kasempeen yang keba orang tua tipik sareng kaula guru. Terus. Dan kalau anyona tolong katipun apa cara Retno Wulan otaba panji arang ki aneka setan di etoron guru. Boh, Demas, kenapa kampu? Mare, ampun lastare satajana kampu. Kun berakasat kita itu ori sareng ten kaula kampu. Bodo ori Demas Nisr karena perjalanan jauh dak katisa. tepak balantana. Sanika guru. Berema. Ngereng kalau minta asarat dek panjenengan. Se nomor setong guru. Katipun apa cara Retno Wulan setan di anak guru. Se nomor 2. Katipun apa cara panji arang sebeci ada Retno Wulan. Ben se terakhir guru. Katipun apa panji arang secinta daten kaula guru. Boh. Bolik di ma pikir abok naping. Dan kalau kan motor aroma sakasta guru. Engkau kan ngucak nak. Reng akan cara aja sampai paboda di budina. Jadi apa orang se salah nak. Orang se larang kelabuan hakema. Nyak. Tak kok tusa kok nak. Guru, masalah tusa tanggungan Gandasari guru. Ngireng. Pokoknya betul kalau elayane dalam cita-cita nakang kui teka kelaban panji arang laki Retno Wulan. Sapon apa pamintana panjenengan kalau apa renga otababri ada panjenengan guru. Tore, kalau sedengan, kalau cakap ke budak kelaban Retno Wulan. Bila boleh laki na ekal amun tak samangkin sareng kaula. Malah pikir anak. Pikir kabok naping. Bana andi laki pas ekalak ben kancana bodom marana. Mon kaula ni laki kesenengi orang guru, beki musuh kaula. Mon tak tong kan tak kira laki kesenengi orang. Nak, mon masalah bangsa kasar ya anak pada tak tahu. Sakulinang kok ya senyep talangi ben bumi senang aleping. Namong jak kesakain to panjenengan guru. Retno Wulan moret, Gandasari moret, tamong Retno Wulan kak dinto tadek panpona-pana dek panjenengan. Pokoknya beten kalau belas panjenengan atolong dek ten kaula kak. Ini kenapa guru? Iya pesen nak. Obeng neka tak kira buru ke orang lain guru. Demah dekik je. Masa panjenengan tak ngerti ya? Karena panjenengan si atolong kaula kita maksa kater kalau pareng pancer guru. Ya mon polanan ya nak. Orang odik nang dunya pajet parlo kasenengan pajet kan iya nak. Lako nikah cocok guru. Boya tape masalah tu saja belum maping. Masalah tu sakin pangkin bingkeng. Panjenengan tak nangkunga tu sana kaula nangkunga guru. Boy ya mon polanan nak. Orang odik nang dunya kasenengan saya parlo ya nak. Kaula kalangkong ki guru. Iya. Tapi masalah dia nak ya. Engkau bon bek na pera ya. Mbok selain tak parloning guru. Iya. Olok nak retnunan olok. Pokoknya cepet guru. Katipun apa cara panjarang sebeci guru. Beres. Mon boci kan cinta daten kaula pokoknya masuk ki guna-guna. Beres. Mari lah nak. Mon lamare satia engkau abdi syarat sedibudi kabuan ping. Ya. Syarat penata guru. Engkau ya agun cuma pelantara nak. Tapi senanto aki secakna maha agung kan iya. Antos dinak lu ya. Engkau ngalah aja monah. Dimas Retno Wulan, Kampung Gandasari. Syarat kenika mungkin bulan ngerasa terakhir. Karena syarat mulai diminta masuk dekat nikah.
Tapi syarat saya terakhir mau ketika cepetan di anak. Akaton neng etunya ada orang bagus akat ya pancenengan kampung. Asaba pancenengan benih taretan tontonan sarang peten kaula. Namung pancenengan petolong ngadaten kaula sangat rajana kampung Gandasari. Karena bula pun ngangkep dak ketika de Mas Retno Wulan. Mayuk pada anyo on ya nak ya. Malar muka pada katere mak anak ya. Ngireng kasokan nak guru. Ya. Bismillah. Bismillah. Nak. Maca salawat nak telo kali nak. Mau ketika cepetan ditoron dan Mas Bangkuin apa nih Retno kak guru? Wulan. Enom. Tengah laki bini tarema yo. Tekaan di anak laki bini tarema. Ya. Mau kecepetan di anak dua guru. Ya. Ya tore kamu. Amit kan. Pon semoga panjenengan cepetan aku ngiturun kampung Retno Wulan. Celep guru. Masa? Jadi Celep ya. aingnya. Aing ngai palain pacet nak. Abi nak abi. Celep. Marah sana deh Mas. Kau Aduh. besar? Ngerasa aki. Nginum aing gak disak tak pada kalau beneran kampung. Aingnya tak celep, tapi itu anak saya celep sampuna masuk dekat tika. Mau jarap. Nah, Tule nak. Pola me iya ben selake ben ya. Paringan etik guru. Ya nak. Amit guru. Mula amit dek ketika kini mas. Saya nggak tika pun tiba saja jalanan. Aja gamar tapet orang sepong. mana mi panjang aku ngiturun kampung. Saya nggak ten kalau pangiding kabar, ten kalau nolong anak abento kampung. Amit kampung. STT deh Mas. Saya nggak jatuh karan berselake deh Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ba, dan kalau naratin ajeng kiba. Ya. Sorojak tokaran ben selake ya nak. Engki bang. Amit kicung. Saya nggak pernah mulai japor seperan dengan orang lela. STT lela. Main ke campur kicung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Ya. Teka areng sopan nak. Patme, kenapa kamu? Kalampina bula paling kesakit, tak rung burungan bulan kiane komole Oh, sapan iya, bale iya, mana iya, iya, iya. pon. Tuli nak. Aduh, teka abodo petong tahun tak kira di nak jo bing. Sampun nak aing kelak masuk guru. Iya. Teka lagi bodo mata kira di nak. Motor sakalangkong guru. Namung syarat saya terakhir panjarang sandi atenis rekam ma guru. Jadi apa le nak? Bo, mun tak jalaran nis redeten kala kan tak mungkin tak ka guru. Ya. Blaster AC panjenengan guru. Atolong peten kala arosake antara reng laki bini. Reka reten kala cinta guru. Saya nggak nak masalah dia, engkau bonbok dan kuna ya. Masalah kak dinto rahasia guru. Pokoknya sukses kalau teka kalaban panji arang. 2 juta dari ten kaula guru. Hah? 2 juta. 2 juta nak. Angki, kenika kan kun cuma para sekot guru. Beres. Area kulo pasir nak. Angki, Mon ngale panji arang tabul. Saya kena ngaleng kae. saya kena ngaleng kayak panjarang guru. Mon bisa eno maki nak. Ejo seelu ya. Kira ketore guru.
Bismillahirrahmanirrahim. Jampi, jampi, rokok jampi. Jampi, jampi, rogo jampi. Biar teka linglung atine Panji Arang kanggo Gandasari. Teka welas asih, teka asih atine Panji Arang kanggo Gandasari. Samoga ilmu dari panjenengan elebete kidula dari kula guru. Samoga cepet teka guru. Enggak nak yo. Cek sampai tahu kau orang nak. Tanggungan kaula guru. Yo. Kula nyuwun amit guru. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gandasari pun Paleman, Pak. Gandasari mo lelana. Ya, Kama panjang oleh PC. salah buat Dari Basera kan itu, Pak. dari nak kanak saya kedua. Buat nak tak oleh norok bapak ya. Panjangan pedi Kak Dima, Pak. Bapak area terus anyata agia. Kabodo anda Gandasari kelabon Retno Wulan. Ya. Saya tak apa-apa, Pak. Mana lebih panjang atau lengaungku pada naret nulan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Retno Wulan. Enten tika ku mapoin adik mas. Mak corak nasi yang ada tika se keluar. Benape tika urusan na keluar dari dinto dek mas Retno Wulan. Nak panjang. Engkau sabar panggilan nanti kaki nak ki. Makna. Corak na kura mantona panjarang makna. Corak duson. Amarga nape anak naret nuwulan kasonon tompon abit. Langkong saminggu tak doteng makna senyare syarat. Kita anak pepak na keruanya mana orang ternoti kaban bulakan terong pena kompoi keruan terkadukon tentona parlo tero andi anak pak na Lekene ko nyare syarat anak na keruam bermakal sandi anak kan iya cong Estoepon saneka pak tinajeng rumah sana todus dek kata tangke napa pole panjarang laku kikir siang malam taduk malam mah maksud pun tak abekto deti tinajeng eka disa amit kagula ya paeng Cukup paman. Apa sih kerempuk mulai gelok paman? Corak nasi kok nasi dengan paman. Tina juna dari saare keluar apa nanti saya kibu keluar malolo tina juna paman. saestona dua faktor reng bini keluar bisa nyari syarat bermase ngakungan putra beda reng bini keluar nyari lain-lain si lain masuk telepon takok keayunan busen nyari pacaran lain atau nyari dalengan lain Lah jadi apa paman? Saya kacuri gengkok paman. Mangkana panjenengan kun pera odik tua pak. Andi anak nika buruk. Ajari andi anak nika boleh cuk kun pera nang malolo pak. Engke pon boloi nak kerua sebene aja ampiane boloi tak ngiding si cacana orang andi anak nih kaboloi labing jok jolonan lah cukup nyari syarat kantor setia tak keleman di anak lebih kodi menurut andi anak Masa dan kalau kuat kan intong ngantos bener nulan pak. Mamat. Kang Mas Panjangan. Kenapa? kena cong cok tulis tokol sebene cong Jaga. Sabut di mana pacaran Retno? Sabut di mana lagi nah?
Kang Mas Panjarang. Nyempeukkeun kalau nyong kemada panjenengan Kang Mas. Sengkenateun kalau keluar itu asare pacaran. Dan kalau tak aromasa Kang Mas Panjarang. Kenyataannya dek Mas Retnulan. Tikar siang tak siang, malam tak malam keluar. Alasan tika nyari dukon. Kang kui tika andi turun kalaban bula. Tapi ini mabuk tena kasanon to dek Mas. Tika tak andi keturunan kalaban bula Retno. Muntah tika cit andi ser-seran. Muntah andi tika niko cit andi pacaran Retnulan. Mungkin si Mahako basa salaki belum apa reng Kang Mas. Jauhan keniko cekui angkui Retnulan. Mas angki tika akabin kalaban bula 5 tahun abid dah. Orang ini kok dek Mas 3 tahun niko pun andi turun. 1 tahun niko pun andi turun. Tika ben bula niko abid 5 tahun tak andi keturunan Retnulan. Kang Mas Panjarang. Ngapeh? Kan iya paman tak todus ngok kata tangga paman. Masalah orang andi turun Kang Mas. Tak keneng nyala akiten kalau seorang. Pasera oneng Kang Mas. Caepon debuna orang sepo. Mekeng orang laki juga tak kedon laas Kang Mas. Tak masuk tada benih-benih na Kang kuidak kapotra Kang Mas. Retnulan. Tika caca ni ku cale pale deh Mas. Nape bulak, nape pun malam, nape korang mapas dek ketika. Bula sejaga caca na orang Retnulan. Tatang kedek Mas andik keturunan kapi. Kun perak bula bentika si tak diana Retnulan. Napa mak? Panjenengan ni kejaran norak masalah nikah pak. Anika harus senatan kau lah kalau benda Mas Retnulan. Sana jen matua paman, matua mun kurang ajar paman. Tika terus terang Retno. Muntah nisir kabula terus terang dek Mas. Banyak orang bini matematika Retnulan. Orang terandi anak. Orang terandi anak celepi labu jena. Celepi mun aja musaang. Tak apa tahun tak kena mandi anak. Panas. Bener ojak nak keron dek Mas. Kenti keras Napa pak? Kisah sana si bini nak. Pun secara tokolan ni kau benih nak. Tonjok panjenengan jenoro pak. Aduh marah paman. Paenga aki lengser. Anape? Kang Mas. Bulan itu tak gila Retno. Tak usah payah ngak berdua lengser bulan dek Mas. Mun paenga monarati na paman. Kang Napa? Mas. Bulan lagi nanti ikan dek Mas. Masa angkit ikan niku keluar resa are pas tadi pamit tidak kabula. Boleh pati tiap token ngedin Retno. Kalau tak jelas serong Kang Mas. Tonjok panjenengan pak. Hanya anak kau mana kau le Kang Mas saporana. Pan kapan salah sapora Retno. Napa pak? Panjenengan nyorot. Ani kakak wajib pendatun kau ular Retnulan pak. Sana jon panjenengan si maraja. Tapi kau ulah sinang kau benar Retnulan pak. Panjenengan tak oleh rok-rok masalah ten kau ulah kalau benda Mas Retnulan. Harasa tega mudarat hati na paman. Cak boleh tak kau ya jari Retno. Cak sih nggak boleh tak ya jari kalau bentika dek Mas. Boleh tak kira mau benar tika Retnulan. Mata engak kau panjenengan ini sempurna renggen. Aduh mahal
Kau ada yang sadar, Retno. Bulan ini kau tak gila. Kenapa emang usah suruh pengen kalah lengser? Sedangkan kalau ni kau tak main berdena bula, lu pura lengser suruh main berdena bula kalau bentika. Ampun nak. Akal apa dikasih yang kui? Ampun nak. Betul tak betul kaya ponten kau lah pak. Mun panjenengan rok norok dekik pak. Panjenengan sasaran ponten kau lah pak. Rumah tega. Panjenengan kemas. Tak parlo tiga lekuk kabel bulan Retno. Hangok anak kau lah mati apa? Renggata. Mati tak mati kini kau tak tiga. Pula tak urus ketika Retno ulan. Nyorok. Sadar panjenengan ti. Ada apa engkau apa sadar Lela? Maksane kama. Maksane kama. Mana potan naring tua. Cak kau tegur Retno ulan pak. Nyorot mak. Nyorot. Cobaan dari adik kamu. Panjenengan ngeding mak. Yang ini paman. Rasa tega. Rasa tega menapa. Tina kama. Teka boleh jalan nih kalau bentika. Ampun nak, semua orang bulan. Nyorot panjenengan pak. Mohon nih, serse bini dong. Tanggungan dan kau lah Retno ulan pak. Nggak lagi lebur lawan. Kareka kau lemak on imana. Cuma kare kau mah. Kau le aduh mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Retno Wulan. Anak tika de mas Ariana. Gandasari paman. Tika deh mas Gandasari. Laras kan mas. Anak apa tika de Nyorot pak. Nyorot Retno. mak nangis tika de mas Retno Wulan. Cuk ku tekuan Retno ulan deh mas. Tujuh. Kamas Panjarang. Tika deh mas. Sapora kang. Engke badan apa yang ngatin Apa-apa Retno Wulan kantos nangis kamas. Oh ingat tika deh mas. Milana Retno ulan niko nangis ngatin. Pokol kalabon bula deh mas. Pokol. Engke ngatin. Kaleron apa-apa kamas. Mas Angki coba pikir ketika dek mas ki. Sedengan bulan 5 tahun ak abin raben dek mas Retno ulan dek mas. Sampai sanonto tak ngakui keturunan rengatin Gandasari. Oh, pop masalah tak ngakungi keturunan kantos pokol. Engki dek mas. Lu keniko sih berarti dek kabula ganda. Ngereng sakain to bisa haus kamas. Anak tak keleman diana. Iya tahu paman. Masalah kabadan Retno Wulan nang perguruan peten kalau ngonenge kamas. Engki dek mas. Namung Retno Wulan kadinto ampon sedengan usaha. Ampon sedengan asare syarat. Guru tak pambu kang kui aja muwe badan Retno Wulan kang mas. Mungkin sekobasa salaki tak pareng turun kang mas. Gandasari. Curat nabula pun sedengan dek mas. Pun boleh rengatin. Gandasari Retno ulan nih kore saare keluar. Tak amit dak kabula dek mas. Pas bule pati tiap patoken ngedin to. Cuk bule nih kok cak lakena dek mas Gandasari. Are syarat aku teruan di anak. Tapi kau mangkene benejaran nanti. Jadi umpamanya kan itu nyari syarat teruan di anak. Masa engki orang bini kan terus makin 5 tahun lakukan di anak. Ngereng sakain to bisa haus kang mas. Sanajan Retno Wulan oreng sarang peten kalau namung yang keba antareng ataretan. Banjak gempang pancar mogol badan Retno Wulan.
Ngereng pikir dalam kesakian orang bini Kang Mas. Orang laki kenging mokol orang bini namung sebelumnya orang bini kudu telak dimin Kang Mas. Gandasari. Cukup Gandasari. Mak pasti kalau alos colok na mulai gelak pas cap Gandasari. Dan kalau nesr takut teti tapesana Kang Mas. Retno ulan na bula Gandasari. Keluarga panjenengan. Mun retno ulan neko bini bula. Mak pasti kalau norok masalah na bula kalaban retno ulan. Panjenengan mau kolet wulan ampun lepas Kang Mas. Bulan ini tak eman, tak nisar dari Retno Ulan. Becik dak Retno Bulan wulan. becik ke Retno Ulan, apa? Ongko nengku Kang Oke. Mas. Terserah. Sadar panjenengan. Retno Ulan. Kada Retno. Ampun cek sakee Kang Mas. Kang Mas Panjarang. Kenapa? Eman tika kabula. Mana itu kalau tak ada angkan ada panjenengan kamu. Sayang dak kabula tika Retno. Eman sayang Kang Mas. Di ngaki ocak na bula mun tika sayang dak kabula dek emas. Mulai saat sanonton Retno Ulan dak kabula. Tak usah nganggep laki pole dek emas. Cukan sapulik dek emas. Bula dak katika dek tak nganggep bini. Tika beda orang alamar taremah. Cukan mula nangalek orang bini si senang dak atina bula. Keniko si dampingan na bula Retno Ulan. Iya paman. Ampun cek sakain tok. Orang laki ada buah pikir gelu Kang Mas. Ngeding. Kedi ngaki cokun perak nengenang malolo pancenengan Pak Mak. Kena gedu cong. Bacik kasih bini cong. Sanonto berintona cong beda kabin betelak. Jadi mun tak seneng kasih bini bermacarana na cong. Jadi kau tak nelaka bener Retno Ulan. Aduh cong. Mun Retno Ulan bedering ngalamar taremah. Cukan ten kau beda orang bini si seneng dak atina ten kau abini apa? Duh, nak apa langsung cong. Sabar deh Mas. Sabar. Ujian taremah. Kena geraja. Setuju menusani katanya ngeladari nasib. Sebab nasib ni kabui saya kekeboy bisa tak kekeboy. Mau ni boleh. Reng bini joj. Jalanan bila reng laki. Bedai bungko reng bini jalanan. Apa? Ya benar. Arah apa? Kok main nggak kan kaprang kok main nggak? Bila jalan-jalan malah lo kayak rakyat itu curiga. Bila curiga terjadi ring area kabodon. main mun ngajari ya benih main nggak wana. Apa? Fitnah. Permisi, selamat tinggal. Apa Paman? Kalau minta tolong dak ajunan. Minta tolong apa Kang Kopen Paman? Raden sabu dia boleh jeng toresan mesan ajunan nganggep reng ataretan. Minta tolong kau lihat jeng Minta tolong Kang Kopen. leres. Bing gula matoro abing bermacam atika bing saya boleh pone selaki bing. Deh Mas Retno Ulan. Tak usah nangis Ki sayang. Tika mau ngangkep kapula, Tika tak oleh nangis. Karena neko masuk ujian Tika dek Mas. Ujian tarema sabluna samoga tika salakian dia senang kalaban panji arang bingkeng are dek Mas Retno Ulan. Menabi panya onten kau le kampung. Semoga tan kalau salaki pasti akia sarang Kang Mas Panji Arang. Karena tada orang laki si bisa malepur atenaten kau le kampung. Berarti tika ki ngangkepang kuda panji arang. Kan kula ni sertor eman kampung Gandasari. Kalamun tika ngangkep dak panji arang. Ben kalamun tika ki aneka tak andi ate cemburu dak kabula.
buktikan bula kangkuinya cai berena panji arang kangkui mulai dekat isa dek mas. Angkuan kampu. Engki. Tapi tiga tak oleh nangis. Angkuan panjenengan nyacana kamas panjarang. Engki dek mas. Demitan kaula. Demi tika. Dari ngangkepo orang ataretan kampu. Bula rekare coba keker ke tanah dek mas. Eta bangga berena panji arang. Sora mulai dento dek mas. Kan iya paman. Minta tolong dak panjenengan kampu. Tapi Retno Wulan tak oleh tampuruan ka Gandasari. Punten ten kalau pas rada panjenengan kan sakain to Pak. Iya nak. Rela ate. Rela kan kalau kampu iya paman. Paman. Ayo norong kok nabang bener atina paman. Jadi panjenengan nama jarang suruh Paleman Iya paman. Iya. Mayu mangkat paman. Bula amin deh mas. Amit ki pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan kalau nyon pamit Ratin caca anak abon kula mek pola Paleman kijeng. Pun Ratina sadar paman, mana cepet mulai abri kabar kangko paman. Beres. Engkoknya dia nak aidina paman. Saya nggak pernah tengati ya kak. Retno Wulan. Kain topa. Tak usah kepikir panjarang lah tanggungan lengser. Yuk kepekin nebingking be yuk. Ngiring pak. Yuk. Paman. Tin, nangis, embuken, epakna, kapi, rajina panjenengan nangis, kepikiran ke panjenengan. Paninga engkau nyengla paman. Kata ada kata budi. Engkau kare ngucap paman. Rekare coba keker ke tanah paman, engkau tak bisa cilet boleh. Kan kok ngucap. Retno Wulan raba dereng ngalamar paman suruh tarema. Masa kopok keping apa maki kes tangisan paman. Mon tak temu reng bini panjenengan pokoknya pas eser ke panjenengan. Artinya pun seneng apa panjenengan. Abi ini pian. Ongkuan paman. Abi ini pas. Mak bagus pendapat tuh na paman. Nampoy ate panas. Supaya kang kok celep tak ya paman. Retno. Tapi paman. Mun ayate paman engkau ka Retno Wulan pakun tada angkeun na paman kaplisen na paman. Gandasari. Tika dek mas. Laras kamas. Tika mulia ring Ratin. Nyata naten kalau tak buat dia Paleman dek kacompok kamas. Dan kalau sengaja nak ngapan jenengan. Ba parlo nape dek kabula dek mas Gandasari. Nyata nasakain to kamas. Enalekana peristiwa na panjenengan epatisan sareng Retno Wulan. Nyata na bane panjenengan sekalero kamas. Mangucak ngakeun iku dek mas. Sekalero Retno Wulan. Sekalero no ulang jabar pase raja tak kalero. Engki pa dek mas. Tapi rasana dek panjenengan kalerona karena tandi toron Engki ring Ratin. Benih masalah kak dinto kamas. Masalah nape dek mas? Retno Wulan kak dinto kun coma alasan akuru, kun coma alasan asarya syarat kamas. Alasan asara syarat? Kadin to kun cuma alasan. Oning-oning dek mas. Nyatana Retno Wulan pacaran orang laki lain kamas. Retno Wulan kurang nyari syarat apa pacaran orang laki lain dek mas. Pacaran orang laki lain. Tidak paman. Lopot mi lopot dah lopot. Pacet bener paman. Kamas. Oke Gandasari. Dan kalau sampai mator ada Retno Wulan. Dek mas Retno Wulan. Mada jomo dari guru mada enom. Nyopretika andi turun. Anak apa jenengan marono ora masalah kak dinto jetun kau lampun tak neser dek panjarang kau lepun apacan orang laki lain sani kakak Ngucak ngak gini ketika dek mas. Anak apa mata boleh sapuna dek kabula dek mas. takotan kalau cak tungatu mon badana Retno Wulan Cek singa ati ka boleh sapuna dek mas. Tak rumurungan mati Retno Wulan dek mas.
pas panebek ke guru dek Retno Wulan kamas. Retno Wulan tebek juga ten kalau tebek kamas. Mon Retno Wulan alake panjenengan tak kira cepet andi anak karena kabadan kering kamas. Retno Wulan kurang keren dek mas. Laras, mon ten kaula tebek kalaban guru kamas. Ten kalau subur cepon guru saya. Mangkin ke lucang kolang sebelumnya. Apa paman? Panjenengan ngajak kaula panjarang pakon Paleman ya jaga. Maawas afid nasene bone panjenengan. Nyatana Ki Puru Yajek panjarang tak gelem paman. Boh. Engki alo semana beda kita setade pal bodo kan berarti afid nah panjenengan. Nih kadeki bodo pagar makan tanaman deh yon. Paman. Paman. Area bener fitnah cong. Arya orang nganggep orang abareng bodo ya sentimen tapi mun reng abareng reng nganggep bodo permasalahan rek bolo. Iya buktinya kenyataan Arya Gandasari paman. Oh ba anak tua odi tuana bon deplok odi deplok ke bon. Bon tak tahu jo. Ban ya permasalahanna. Ya engkau lambo andi pacar. Kedua, sesetong afitna. Padahal terus tibi takut kanda jurua. Mundo anda tahu. Lambok bon satya lain. Orang nganggep ya bodo permasalahan bareng rek abolo. Berarti ora benih fitnah. Ada nisernya mana Gandasari kang kok paman. Mun tak niser kang kok Gandasari tak bolo paman. Area kenyataan paman. Pantes banget di mama andon. Mun bodo duga ngaduk bon. Bila tak ngakan mulai bila. Bila ngakan. Awas bon. Boy main noro. Paman. Berma paman kira buat na paman. Manapi panemu abdina. Abadan panas. Makin panas, terus celep. Kalah sekali ini kapot. Ongkuan paman. Kalah beres. Bagus. Iya kok jeria paman abureng buat na paman. Lengser. Mbok anak odik pokpak bodoh. Sing nganggu ya sapa? Pokpak. Setepak setan mbok ratona setan. Eko cak setan kakak nabuk nama paman. Palang kakak ne pokol buat nama paman. Kamas panjarang. Gandasari. Ngereng sakak dinto bisa hos kamas. Karena panciran kapilang orang laki. Orang laki akatil mas pak lekor bisa milih orang binek katio pun aparat tina kamas. Dan kalau tuti orang laki cokop dan kalau esi aki, cokop dan kalau eka keceng kocengan, angan dan kalau abinya lain kamas. Iya. Pokpak bodoh. Karena beten kalau kapilang orang binek sesubur saya tak kering. Oke deh mas. Ki panjenengan bisa mandang. Si maksud Tika? Ki saya maksud dan kaulah kamas. Ki angke panjenengan bisa os. Oh tepak. Cocok. Mun tinajeng tak subur. Mun nikah subur. Iya paman. Pada musombi bon. Kok camping kok. Embi tahu saya sekwe kata ngandung bon. Ada yang manusia paman. Kepon paman. Mak kami mie wala. Bapak sangat nyentir paman. Kami mie. Gandasari. Kenapa kamas? Nyata adik emas. Tika abri pandangan nggak keni kok dek kabula. Pacet cocok dek emas. Tika dek kate dek emas. Anang yang ngeratin. Sana jelis pelisena bula dek Retno Ulan dek emas. Arobona Retno Ulan dek emas. Sipakun cekak ya dan namatar ngeratin.
betina panjenengan salah kieng ada Retno Wulan kamu. Bula ingat poe dak Retno Wulan dek mas. Lah keniko bula si tak bisa. Malupa badana Retno Wulan dek mas. Menumpama panjenengan lupa sayang. Bula mun bisa nyaraki dukon, nyaraki syarat baru masih lupa ada Retno Wulan dek mas. Nyaraki syarat beremase lupa ada Retno Wulan. Engkir Ratin, kan iya paman. Mas. Masalah syarat, masalah dukon cek nyari orang lain Mas. Si maksud Gandasari dek mas. Karena beton kalau kitimin etorone buku Mas. Etorone kitab kalaban orang tua sampun sede. Kitab Kak Dinto bisa mencar, bisa atolong, bisa melupa orang laki bini Mas. Kitab keniko bade etika sanonto dek mas. Kitab pada Roma Mas. Nanging etika bisa dek mas. Bisa pokok nangan aing sayang. Retno, bula minta tolong dek ketika gandaki. Berma bula saya lupa ada Retno Wulan dek mas. Saya tak ingat ada Retno Wulan rengatin. Paman Keron. Ketok. Tinggal lagi aing paman. Kenapa aing? Iya. Dek mas Gandasari. Mak ngelerbut ingat kalau mulajuan. Benar ya apa poe paman? Mas Panjiarang. Benar apa rengatin Kak Dinto kunco mak gula Mas. Tapi gula Kak Dinto karena ampon ekereme doa sareng peten kolokong langkong orang sepo peten kaula. Kira Ratin. Masuk ada kain kesebut Mas. Pon ya tore dek mas. Anika pasti kakak punya apa Retno? Pas panjenengan ada bu atau pengucap Mas. Ngucap katin apa boleh dek mas? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Samoga sengkok lupa ada Retno Wulan. Sengkok lupa ada Retno Wulan. Ben samoga Panjarang Nisra Ongku dek Gandasari. Panjarang Nisra Ongku dek Gandasari. Ngerengnya tore Mas. Pada si sana lagi. Ya Pak ada kan? Paseratan kalau Mas. Gandasari lah ya paman. Bener Retno Wulan. Retno Wulan siapa dek mas? Panjenengan tak kenal dek Retno Wulan. Bula tak kenal ke Retno Wulan rengatin. Saya kenal dek Pasera Mas. Bula saya kenal ke Gandasari dek mas. Dia pun apa Gandasari saya? Pakala bula rengatin. Masa? Areba Gandasari. Barang na paman, mak takok kali na paman. Lakunawan ya. Pak berema lakuna. Ketemuin lorong kan nyut kau. Ada alek na lah paman. Keluaran gua kan. Keluar. Ya keluk udah alek na bud. Colok tidak ingat kepai. Paman. Berema senengnya orang yang dilake ya paman. Becik lengsir kabula dek emas. Tikal pokoknya panjenengan tak beci deten kaula. Angkok todus paman. Ba anda aja. Tepaongku kan. Ba anda pokbak. Laban rati di sini. Ya. Maunya buat. Ba di sini. Kena mulai kaduan. Ya. Boh, engkau yang saya bentong loh. Nak,
Maka seri-seri kalau nawon. Ambu paman. Ada kan lek na paman. Maka seri-seri won. Seri na apa pagbuan sa pagpak. Tabuan jadi siri. Lo, maka seri-seri won. Ambu paman. Maka seri-seri. Ambu lek na jena lek na. Dekik bila lamun mau lek na. Seri-seri. Selaiyo kok paman. Seser. Ngalma rego buat keron. Nggak keruah dek mas bulawan apa dengan keron rengatin. Tada sepena ganda. Ontong beda keron kamu. Koning dek mas ganda sari sayang Mana panjenengan Kak Mas? cuma tika manis esena hati ganda sangari eman ungku di Eman. de kabule ratin koning buana ate melar muka emana ganda sari cuma tika dek mas pelian bule latin koning ganda sari sayang malah dek mas nyarekan tena sayang cuma tika eka posang ganda cuma tika ganda seeka posang sayang Bunga ganda sari taduk pado. tak congo cua manis Dan kalau tak congo cua Kak Mas. teku semanis sepatut tiga cencina melar muka emana Sari kotu pabunga. Ndek mas Gandasari Kenapa sayang? mula sakit keturan kapidu edi mabada dokter dek mas seedan tak nikah pun apangki ganda mentertika tolosa niser sayang
ponta panci ganda mentertikan emas tolosan isap seedan tak ponta panci sayang mantartika tolosani serganda tolosani sersayang apa long adik mas cucu reng raptin lamun sake apa reksa sayang tina kaula melia opat mun beda orang laki rasa cinta ngireng apa long pas apa kerempek panji arang keteran patar bali saya aja mandak ka mae belia pikiran aku ni sarabai tak usah bulam laki opet de emas Gandasari kenapa pokok eka polong tanto nasehat de emas tak usah maaf kerempek hati kereng corak tak kuat sayang tak usah pula apa kerempek sayang hati kereng corak tak kuat tak usah tiga apa kerempek ganda hati kerong bulat tak kuat sayang tak usah maaf kerempek sayang hati kerong bulat corak tak kuat sayang Gandasari buana hati tina kaula semelia obat sayang mak oleh panjenengan tak asakean ngiring pas paleman apa kerempek kare esto ka panjenengan